Tamala fa mo fora o kale che upu mai ato. Ma tu ti fi fa longo e lo feta lai mai. E o voi ma tu ai o dio ma tu ruto. Pe a fai te feta lai mai. Le ia no sa ninga le ava no moe. Feta lai mai o ma tu ruto. Ma tu o ai ngam se be mai ato. Le ai o ma tu no ia. Ya lava mai matu maona me ai falenga. To fusia matu valu manga mai ate oi. Me sile ta ua le asu. Matu valu no watu ko feta mai. Amato e le vai te mi fenita lo langa swa for Yesu o bala o twai. And everybody says o me ta ua lava istanga te helu sauninga. O na le ainga o fitarai le tua lo loto. E alofa le tua fitarai lo loto nei taao. Tua foi o to ainga o mai me mao na fifaro o se upo le tua. Lo bula le tua moe. Pe an mato fai atu e le vengo fia mato le fama vaenga paulo. Ia ta weni ua bea ele ai se mea o te rei loina ia o tō. O se langono foi na e te au ma misra ma lea foi ngaluenga. A wane ia se mea ele longo o tō. Po longo uma tua me uma ia o tō. Ngisi nei o mea o lo tuto e o lo fasu soro. Ora ele o teimi mo mua nei, o teimi o lua nei por o tōro na fa tele na longoina dato e kalesia. I mea fale anga nei o lo maua e EFESO e faa. Al feu pe fitu o le suba faa fonga la faitauina. Aua o mai a te tātou taito tasi o le alofa tu noa. E whātauina ma le mea FOAAIINA mai e ke wiso. O le mea leo wheta lai mai ei o ia. Na awhio ai o ia i lunga. Mana tai whātangata o tau o ina. Ile ta feanga wana foina mai me alofa I tangata ia o le upulea na ia fio ai se alo na winga pe a fai ere o lea wa mwai o na fio ifo o ia I mea mauolalo ile lalolangi o le na fio ifo o ia lava lea na fio ai nunga o le langi umalava ina ia whaatumuina o ia o mea umalava na ia tuina mai foi nisi o e fai ma apostolo o isi foi e fai ma profeta o isi foi e fola le tala le lei o isi foi e fai ma leo a toa ma wao ina ia fa atoa ina ile au paia la tou te fai ai le ngaluenga a auna ia te ia le tino ke wiso ile mo morto KORINITO non tau po suma lua fai upo e sultasi fai upo tasi o fitu fai tau mai fa mo mua KORINITO tau po sulua fai upo mua o fitu fai tau mai. Mea whane anganga le au soe au te loto ina ia I loa ai o tau wa o tau I loa sa fai manu ese o tau sa to sina fo I utupua le ngangana peo na so na to sina o tau o le nei o te whai lo antu ia ante o tau. E lea I lama se tangata e tautala I le anganga o lea tua. Na te tau matemateina o Yesu. E lea I foi se tasi na te mawhaia o na ta ua o Yesu. O lea li. A e le se anoa le anganga pa ia. E mātalasi me alofa. A e tasi lava le anganga. E mātalasi foi whaiva. A e tasi lava le li ia. E mantala si foi mea mamana, ai tasi lava le atua, o le na te matuanga lua I mea uma I tangata umalava, o FOAAINA TAITASI I tangata le faaalinga o le anganga, e ao ngā ai. O le baiaso ni te neita tomando te fai o tu se faaalinga. Na lawa no foi ate oe mai malama le porkalame le tua le angai mai. Ai le fa pe ala no fo fa te tari ai le fio mai Yesu le ai o me sili we lo al me la tu
ai tu o tato ngā lue pea whawau pea ngā lue ngā la mai e le tu e a tato se longa o famile tu a sauroa ia la arlo le a famile tu e te o umana arloa fai tangata tau tapa e te re no fo fata tari e te vei e le twenga fata tari tato e kalisia le ai o le tau te ngā lue pea mai amu ia le au au nai maua mai rona matai oa wa moe maua mai rona matai o ronga lue pea a walana i ngaro e to e wha amu ia na Yesu amu ia se au nai maua mai matai o ronga lue pea mai o le mana o foi na ke viso mo tato ngā lue pea e uia tato loa me ia ngai mai e leo a vea ma mea e te nofo ai ma e pai e ai ma e fai te talai ma e lara o talai e te rea lufete ngā luenga de ai a vea ro loa e te roto bawalalo ai ma e vapeane o le aso ua o ngā le aso ua o ngā o tutoe alu e fai e ropo la wanoa le to e whaolaina i ase se to ainga i a toe awa te no foro fate tari pero fate tari a shotina na fate tari otia fa mai o fia oti o fia fatu pule le tu ya te le pule le oti e pule le tu ya se o la so te lo ina ya le amana le tu te ola poita o te le pule le oti te fai tanga da fa o te fai tari per fate le tu po ia e au ngā mo le tua a mere i tele tato ngā luenga lale uman fai tato fale pawhtai ai whasengo toi ina masunga e whawhenga inga sunga a misa ma tato au taita pawhtai a la sio ngā luenga se ngā luenga tele ngā luenga o lo whenga i marato pawhtai fwoi usi a toni sa whenga i ma pui no ata ia ua vele ma mea o tato mala mai la matanga al finga ngā luenga le finga fie e le sa mai ngā luenga foi ngā luenga lai tai se ngā luenga tele la pa maro tu la vai amsiafa ma a mai se misa ma riki ia mai la to ro fenga i mal fango tato fale ala so luole te ne il vai aso de ne sa si ai to il tato fale ia ma va vai foi va ma to o mato vai o se ngaluanga te dei te ngaluanga ya lara vai o tuli per te mi la uso col karate a mo le lei a le mo le lei so se me a le lei a mele io e te tala tu fa le lei per le lei a le uma o me alo fa la watu o le fieta no atua ia te oe o le EFESO fa o lo ye me alo fa lima o me alo para la tu fa Yesu ye maliero lo to te tu fa Yesu al mo con to ta po suma lo o me alo fa iva tu fa le nga paia ele tu fa foi fa tu fa le nga paia e la de uma manga o me alo fa lo fa tu no o me te bo fua te moe le lofo le tua a eso me alofa va pe de vi Yesu e le se me la imita vale ai pe o ta me ti fa to mo se me talo e ta va pe vi o Yesu aftai te falta va la langi ta la langi te fa me alofa o le ese sengala me alofa la e lima o le ofisa a baturola me alofa Yesu ya te o por familia por perfecta por le fai fiau por le au por le fiau ma tua fai de ro fai me mo fai de mo ta pele le a batu se me alofa lo iva ya le nga pa ile tu fai na tu ero fai me mo fai na me alofa a batu ya te o Maria foi lo roto me alo fo batu e ria te oe
O te mana na fuel me aro fa le stangata. La la pal me wa batu le pa ia I lo le le pa ia to ngata te ia lo tangata. O te mana na fuel si me aro fa le batua. A le batua ya to e lo le le pa ia to ngata te ia e. Te mana o tele. E te mana fatino. So e so viinga, so e ia mea de hai. E lo le lea tātou whawae le tua. Paula le se senga o tātou ma le pa ia ma Iesu Keriso. La te lo le lea to ngata e o tangata malo tangata. E a mai fu e lava le mea rofa e fitau I moe. Amen. Ia whai e lo usora e ta whawhai wha maria lo roto. O tau pe fai tu pa Iesu o le EFESO fa su malua su matasi fai tau mai fa mole EFESO fa pa su das te to fai tau mai na ia tuina mai foi nisi e fai ma apostolo o isi foi e fai ma profeta o isi foi e fola le tala le lei o isi foi e fai ma leo a toa ma wao ina ia fa to ina ai le au paia la to te fai ai le ngaluenga au ona ia tia ai le tino ke wiso mai o fisa e lima ta o tele a fai la wa ba o fisa ia to o Yesu na ba tu ia to le wa le o mato la la mai Yesu o ia tu faina me aro fai tangata a fai o al fai fiau ia tua fa sanga ia fai lo fai fa fai fiau a fai o le bagiria ia to sai dia nganga mo le tua fai fiau mo to tau sia nganga mo Yesu ia mo to fai mal fa mau fai le a fai o se perfetta upusa awal perfetta upu se fa se ai tangata murmuri leli a fai o l'apostolo ia fa penao na nga lue e le tofi wa apostolo pole ala pole me te fa ngaina ia fa penao no fa nga officer to fa mai Yesu ina ofisi de do ba ngeli o lo tau fa ingoa o presidente o WCCCW worldwide Olá, se tairo te manao te whaungai. Ai wha mai alwe whiau, ai wha mai wha te whono o la wau te whono. Ai te whetara I mea pola me te manao ai te o matu whaise bea te le manao ai. Ai wha mai tala le tu e tau, au le whaunga le ofisa o le apostolo. O walauria o e whema apostolo lau ngalwe. Le mea le o ale nina o apostolo. O le whaturunga na mai le li e tau, o le ngoa e tau le whaunga. A o mai la tala e tau, a o te whaunga al plestene, e le te ngoa wha ke siano. It's a secular word. President is a political position. Mo le tulanga wha polkiki. Wha wao maa lo. Ya o que foi vai ela foi calar foi e calecera porque quem ele eu leva qual o fam calar ya ko que ela foi cala aqui ai loco lesi e calecia e que ela foi a coisa o cala e calecia ale que foi cala Yesu foi mai a wala ngo le fanga ko fi pesquinha malingo pesquinha ele manga o Yesu o mea la pa mai le di, o mea ngai fai. Kau ke le fai ase si mea e le finga loai. Wai mai mau kai mi kau ke fai e fua, e le manga o ai oia. Amen. O mingi o luskai e le se mea fai ngofie. E le ki o fai ki ngā ale luskai ki ka maa iskai. E le fai ngofie mo luskai. Ai whalongo mai o ko ki ngā ko luskai. Ki ang ko wola fie le mo ko wola manguia o ko mo ko whangau. Ai ako le ska ya venga fa penga ya lo lang el ruma lu ku akire lu ruma e mama e foi fa un el mo le ska
Pia le sky o le rire o kupu o Israelu. Se le kupu le mua kupu. O le mua kupu. Saulo. Makwa over le sky o saulo. O kia ma le sky. Ai kwa fia ke le kwa ya Abramo. O se kanga ka sky ke le Abramo. Fa markala le kwa ya Isako. O mafu o mongi mea lo kama e se le sky o Abramo ya kia. So se mea ke fai aku ya e fai aku lo kama. Me voi leo ke fa manguia ya ke o nga sky lo kama. A fa fo mo kama ai manga manguia lo ai manguia lo manga sky. O me voi nga le o fai aku e karaga ko fale ya ke sema. Ele o Sofia ka ukalkhasi se de ai de ko nga me ko ukalkhasi angal beng fe kala ile ko a fa mara le ko ka kala ka usanga le ko ka usang fo a o ko ke se mai kala la o me e ka kala mala la o me o ko ma mala ma e ka kala va penga mo e va pe le ko kala ke se kala ulo de ai kau ke le kala pelo ko me fa pe anga le fa fonga le ko e ka kala le ke sema po la val me la o ya aso murmurio ke sema la o so ai murmurio kasi le me o le ringa me ka usanga o lua i le ko very precise le ko yang me e de kere lau le kua kasi al me fa me le kua o me a fai a fa me a le kua ya ke oe e de koe kaukala me a le kua se longa ka u se longa fai le kua me a a e foi se me mai le kua kere fai se longa kere fai me a fua kua fia ka longa mai le kua ya oe se longa kere fai al fai e nga foi mo fa nga u le fa longo le fa fonga mai ai le fa longo o makua le sa nga ke o lai mai mau ke mi ke o lai ke o la mama li o lo ranga a ke de ska nga me ki nga ke fa sa nga mo ke de ska lo ko ma le ke ska lo ki nga a wa o ska ma mo ske o lu ska lo fa ni me fa ko ko ma ya ke o fa ni me fa ko ki nga ya ke o be fai ngofie pe fai nga fai mai pe o ka ko skai ya Yesu le kalesia fa pe o skai o kanga fa finir kanga fa le con evo le skai eva ya kam sel fa ku eva me alo fa elima ma ole ko ke fa ngai a ba ku se me alo fa e fo kali mo kwali mai no kali fia ma fa nga a fa o fe au ko fa le ko fe au o ke fa ka o fa le lo fe au o e fa ma ku a fe au pa ko fe ko ke la nga de ai ma kwa su fe ka pena sai ili a fai o se fai evangelia ma kwa sa ungi ko fai evangelia kai me fai evangelia su e nganga i kere nganga mang malo ai a fai le wa por fai a o ku spaia ia ma kwa i fai kau ku spaia ko anga e a o ku spaia alu ya onga ia improve la knowledge de afionga le ku ai le o fo le ai wala yo po ge ko improve ai nga me alofa po le ala me improve ai alofa awa ke no fo fa ka ri pe o sa fa ka ri oki de ai ke le nga le fi fai ke le nga le ku po le ala pa ki nga ba ia ka mo lo nga lo fai karia fe ako solo Afrika dia la ko
Paul me muni mai ala ko me fa ko fai. Amen. Na ko mai le me alo fai se fica mal fo mo o fico. O le mo ko ni to ta busulo. A mea whale nganga le au soe, o te loto ina ia ilo ai e o tou, wa o tou iloa. Sa whaima nu ese o tou, sa to sina foi utupua le ngangana. Peo na so ona to sina o tou, o le nei, o te whailo atu i ante o tou. E lea i lava se tangata e tautala i le nganga o le atua, na te tau ana te maina o Yesu. E lea i foi se tasi na te mawhaia o na ta ua o Yesu o le lii. O le sa a le se anoa le anganga pa ia e matalasi me alofa e tasi lava le anganga ia e matalasi foi faiva e tasi lava le ri ia e matalasi foi me mamana e tasi lava le atua o le na te matuanga lue i me uma i tangata umalava o foaina taitasi tangata le faalinga o le anganga ia o ngai. A wawa foi ina mai le tasi le upo le poto le nganga e le tasi le upo le malamalama e tusa ma le nganga e tasi e le tasi le tawhitonu e le nganga e tasi e le tasi o mea alofa e whamaloloa i mai e le nganga e tasi e le tasi na te whaia wawenga e le tasi o le perofeta e le tasi o suenga o nganga e le tasi ngana ese e le tasi le whamtalanga o ngana e matuanga lue foi na me uma e le lava nganga e tasi o lo tufa i tangata i tai tasi malana mea peo na fina ngalo ia o ia Vai tufa tai tasi malana mea alofa yeah kofu uma mea alofa e le jika ka fasi sila say yeah era mea alofa awange o ki mai ele whanga me arofa nga. Alu e whapenga ai vai de kua whai e de kua kau mai au e. Ma alu e whanga me arofa nga wa wakuia kio. E ka ke ele ai whai kakanga ko ele se me arofa ai e. Ele se me arofa ai. Whamai kai kasi ngā waku ele nganga paia. Me arofa e kuwha ele nganga paia. E waku ele nganga paia e a kio e. Ko feka mo ba upungali. Awa foi na mai le tasi le upo le poto e le nganga. E le tasi le upo le malamalama. E tusa ma le nganga e tasi. E le tasi e tawhitonu e le nganga e tasi. E le tasi o mea alofa e whamaloloa i mai e le nganga e tasi. E le tasi na te whaia wawenga. E le tasi o le perofeta. E le tasi o suenga o nganga. E le tasi nganga ngana ese. E le tasi o le whamtalanga o ngana. Ia, whai tau. E matuanga lu e foi nā mea umai, le lava nganga e tasi. O lo tufa i tangata i tai tasi malana mea, peo na whina ngalo i ai o ia. Whamai tufa. Ko puka kamalanga mea rofa. Ia e halua kai au nei. Ia e roa ilo mea rofa. Mangua lea mawanga yaso, mga kausanga, kiri lopara le umio kau kifeolai. Whanga me arofa. Ai leo ngofo kile au ngā, le soa ngā ngā lea kua kei mingi. Kua kere lau le whaala inga lai le kakaaso le APIA kaulanga. O ke foi kai au tumukumu kaulanga lau le whaala inga. Ai mawhainga mbawal me arofa gai akeo. Pai ngafi no fai vole sikiri pa ngafi. O akwala inga o. Pa ko mai. O ayala inga ko o ele fa bea bi fai ko o le ai fai ka ke. Fai ka ke le sua ko ka vale o ko ka kai o vai kele, vai lele. Fa ko mai nunga le o au sakali au Yesu ka. E o ngai kaka o mati o la koroko. Le skama mai sumu. Ma mao le o mai ai. Su e mai sumu ma wa u vede. A le lol fale. Va wa fia.
leo koe ka ko so ya sam ya mo sia ba ngo ya sam ka lo fai ya mo di hero lo ko sam mo ke mi wa ya wa fa so fu ka ya ka ko fai ya sam o le ali ma ko vero nge ma ko ma e le fai people pa so le o mai fai people wale fiu ma ko so le mai o ma fu ma le fai people ki so alo ka ma fu mai sawa e le fai people fo lo ka ma e o ki le fai people fa ya la me o e fai mai so ka o fai people o ma fai people o sa ko le ka ka su ka se fai people nga o lo fai ko fe ro ai ya fe vai bon a mo la bon fanga lo o ko ku ai sa bon pa fa nga ai nga u fa le nga la ko ki Yesu fa le so ni fa ya se ba nga wa va la ya Yesu fa se ro ma fa nga Yesu invite Yesu lo ai nga o ma wi le kusa pele ye Viliamu ai Yesu e manguia luainga o ne foi le o fia ka wa ko fu ma ko me alofa ko fu ma ko me alofa e le se ka ya lu fua le se ka ya lu fua ko fu ka ko me alofa wa mai se va ngawa e musua o e me alofa okay o fakule ko la me va pelo fio me le ko oe ma fua e que le caría o me arrofa ngaba a voi foi o que vai lo va fio o va ko e que le caría alla va ko se lo va fio a se lo fa ko se mai ka o lo fa ko se lo va fio so fa ko se de ko está por favor es el bien o fa al manga ya y se lo que fa manga lo le acuerdo lo que hago ya pues me voy al más fran me lo afine a la ko la fa pues me voy al más fran me le ku la fa ya ile ngale le fa ben a foi o fa manga lo le ku Paua lea o lo le kalia le arofa wa baku ya ke o le sira asosia fi fa maroma e ai le ma le ko ki fa maroma ma le ko ki fa kala u por ngana ya wala se que makele ya ko ngapo ofisa e poco percepiti malau pengi malau pepa o mava fa o fa ko sida lo FC kele ka usanga ka no fa laina a vo ke fa me aro fa la ya perception or discerning of spirit and my peer para there's a demon all around you Excel mo ka ngor ka ele me aro ka le se me aro fa mele pa mo o filia ka mo wa my peer come here fuck why not pray for me lo pu fa nga peer harass me fa blabe e fa blabe la ngare ya ke sao in the name of Jesus kudi lo ma nga ba so le pese e pese ai ko mo fo lo ku o leles wa lo ese de nga fa blabe sau me la inga lo kama i me ko inga e fai me ma lo skin e kai do ko inga ai ola mai oi pe fa pe ko inga ai ola mai pe a me le ko inga ai ola mai a ko inga ko fe ola mai ya so le fai me lilo e ko inga e kai le ko inga e po e o le ko inga e po check ya ko inga
O le ala whaafonga le maka koe kāre si o ke maha whaia sao le mea kai aonge. O le kai aonge si unga o se kuri le kau ke ngufoi. Misa, pai ko inga mai a ia le kāre sia. Sa ua ngā o ka ngaka ua papakiso i le anganga paia, ua papakiso i le anganga paia, aua ki sau. Anga o le anganga paia nga ki kufa ngā kunga mea rofa. E le kufa ya, e le kufa le au whenga loa, e kufa le anganga paia. Sa ua ngā o ka ngaka ua kuo i el papakiso ngā le anganga paia. Se o mako kakaro wha manguia i ake oe, ma wakuro mea rofa. Nga alu le maoelo wainga. Ya, se pese la rau le kukumana rau le i. A fai fai ngā wakule kura e o, wakule kura e o. Mai ro senga ko inga. Awa ke o supale, a hele papakiso le ngā pai le a fai ngā i elkei pe fai mo kouku. Ia o mai roka kaka, o umo papakiso le ngā pai, o mai marka ka pasenga ko inga kura i whakari ke mea o mai e lako. Ngaka wa uma papakiso le ngā paia, lea la kara ko inga, whai whiau, mou mou. O leo ke mulimute whasingoa ngā mai e le koe kia whai. Fai wai si le fia wa uma ai papakiso le ngā pai sau. O ke pole oe le papakiso ngā ngei skai. Welcome, Holy Spirit. Wale ave sea le mara ole tua fai. Falo le mai. Ua me ia na ta ua le upa le tua ta ole. Ma ora fai ai ki fai. So le mai le nga pa ia le. Me alo fai lima tu fai Yesu. Na me alo fai ipa. Tu fai le nga pa ia. Me aropa la le iwa, tu fai le anga paia, mai tu fuma tātou ko me aropa la. And this one start with. Me aropa la nai tu fusia uma ia tātou. Ara ngai atu rau whenga lana, pai o lima, fora o lima inuma. Fora o lima inuma, e loa ia le atua o e nā tātou. O manu papakiso e le ngā paia. Tu whātu e mea rofa. Ranga i atu senga o whai whiau. Sa pia ngaina. Ama mole. Touch your hand and move over to the next person. Holy Spirit, you are welcome here. Ranga i atu senga o whai whiau. Estarita dia ta mea rofa o abatu e le ngā paia i atu e. Mea rama te mea rofa o abatu e le ngā paia i atu e. Ta dia whātu e lele. In the name of Jesus, receive, 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 receive. Release the gift of the Spirit. Gift that the power of the Holy Ghost. Almighty Roma to Noah. Asoro, asoro.